How do you define love? ati ni gute wosobanura urukundo, ni gute wotubwira urukundo? Love is kadusobanura urukundo, twumve isobanuro y'urukundo, kuko bakubwira ati nta kintu kigeze kibaho cyamamaye cyane nk'urukundo. Yego harabayeho za coronavirus n'izindi ndwara zaramamaye cyane, abantu bose barazimenya, mugo urukundo rurusha hiti izo zindi ndwara cyangwa ibintu byose byabayeho ku isi. Kuko urukundo ni ruraba ngo uvize imyaka iyi, buri muto cyangwa urakuze, oya. Urukundo ushaka kuba waravuze ati je ngiye kubaho ata muntu numwe nkunze, cyangwa umuntu dukunda tumugira mama wa ukunda ugatuma ukunda papa wa. Urukundo mu mamo nta muntu numwe yigera abaho atarufise. Love is pain. Ati urukundo n'uburibwe gusa. Hari igihe usobanura umuntu ati urukundo n'uburibwe. Dufata nk'akaroro amaze nk'indwi imwe cyangwa indwi zibiri mu rukundo. Murabizi iyo umuntu amaze indwi zibiri cyangwa indwi imwe mu rukundo ruba rukiryoshye cyane, ibintu biba ari amavuta, ibintu byose. Mugabo cyuzi ukamubwira ati urukundo n'uburibwe ntakumva cyane. Cyo gituma nabwiye ati nta muntu n'umwe uzigera wumva asobanura urukundo neza nk'uko binyura abantu bose, oya. Buri muntu wese asobanura urukundo yirebeyeho, kuko nta muntu uzoza kubwira ati urukundo ni rubi we arunezerewemo akumve. Azokubwira ati yuko ibyo bintu uri kuravuga ntibibaho, ni ukutubesha, uri kuranaduhera ibintu uri kuratubwira. Love is patient. Ati urukundo no kwihangana, mwihangana mwebwe babiri nyene bamukundanye. Urukundo no gusangira, mwebwe nyene bamusangiye ubwo rukundo nyene, mwe mufise ukuntu murusangira, mukaruhanahana, mukamenya ukuntu mubitwaramwo. Cyo gituma nababwiye ati urukundo nicyo kintu cya mbere, kitaraba imyaka, kitaraba ubugabo cyangwa ibindi bintu byose. Uko uburi kose urakunzira. Ntagire umuntu aza kubwira ati ngati aho yango jenga ibintu by'urukundo, natagira urwo rukundo tuba tuzi bose tumakunda mama we cyangwa papa wiwe. Gusa ntagire umuntu aza kubwira ati urukundo rusobanura ibi. Buri muntu wese yisobanura urukundo bivanye n'icyamubayeho, bivanye n'ukuntu abirimwo. It's all those things. Ati vuga muri ibyo bintu byose navuze, I think that hari ikintu kimwe more than anything, it's kimwe kirusha ibyo bintu byose. patience. Ati ni ukwihangana. Ikintu kimwe muri ibyo bintu byose navuze kibisumba umuntu aba akwiye kugendera ni ukwihangana. Burya muri abantu babiri muri mukundo, dufate nk'akarorero mukundanye, muba mukwiye kwihanganira. Umwe akoze iki ukihanganira uwundi, kuko iyo bitabaye uko ntibigera muhuza, ni hamwe mwumva muri mwebwe hagumwamo akajagari, niko nobivuga. Hagumamo hari imishwana. Kora subscribe kuri Onekeye Icamwa, ndetse muzize muraraba video nyinshi, ndetse nabibutse ni Romani Group ndetse yabagejejeho.